Labadiena, trečiadienio gruodžio 14 dienos žinios. Visagine apsilankė reabilitacijos centro Naujas gyvenimas atstovai. Narkotikai 21 amžiaus žmonijos rykštė. Norint kovoti su šia baisia problema, pirmiausia būtina kuo atviriau ir plačiau apie tai kalbėti, šviesti visuomenę, o ypač jaunimą. Būtent su šia misija mūsų mieste lankėsi vieno iš reabilitacijos centrų, kuriame žmonės bando išsivaduoti nuo narkomanijos ir alkoholizmo atstovai. Mūsų tikslas prevencinė akcija prieš narkotikus, teatralizuota akcija. Tikslas šviesti jaunimą apie narkotikų pasekmes, apie tai galiausiai, kas atsitinka su žmonėmis, kurie pradeda nuo vadinamos nekaltos žolytės ir kas galiausiai būna, kai jis įklimpsta į tą narkotikų liūną ir koks galiausiai gyvenimas būna narkomano, kuris patenka į šitą narkotikų pinklės. Persirengia mūsų vaikinai ir merginos, kurie atlieka reabilitacijos gydymą, persirengia giltinėmis su dalgiais ir tokiu būdu mes bandysime parodyti, kad šita mirtis ir yra narkotikai, kuri pasiglemš anksčiau ar vėliau kažkieno gyvybę. Ir iš tiesų dabar yra tikrai daug jaunimo, kuris vartoja narkotikus, mėgaujasi jais naktiniuose klubuose, jie net neįvertina rimtumo situacijos ir manau mes turime šviesti, mes turime kalbėti apie tai, kad galėtumėme sustabdyti šitą problemą, kad galėtumėme juos perspėti, kol dar yra iš tiesų nevėlu. Nes atsiranda visokie narkotikai, nauji, dabar Actifedas, vadinamas naujas narkotikas, jis yra gaminamas iš vaistų nuo peršalimo. Actifed, jį galima laisvai nusipirkti bet kokioj vaistiniai, 6 eurai kainuoja pakelis ir iš jo galima pasigaminti, žodžiu, šitą Actifed narkotiką, Actifedas vadinasi. Tai yra baisus narkotikas, jis labiau paplitęs mažesnėse miestelėse, kur sunkiau gauti narkotikų. Ir jį lengvai pasigaminus galima, jį vartoja, susileidžia jį ir labai skausmingos yra pasekmės. Galiausiai pas mane vienas yra reabilitacijos centre nuo Actifedo. Per 3 mėnesius jį paralyžavo, jis šneka, jo judesiai tam, jis pasidarė kaip robotas. Ir kai kurie iš jų net nebeatsistato. Tai mūsų toks tikslas kalbėti, viešinti pačią narkotikų žalą, kas atsitiks su tais jaunuoliais, su tais žmonėmis, kurie svaiginsis šitais kvaišalais. Paprašėme Marijaus papasakoti apie reabilitacijos centrą, apie jo veiklą ir šiek tiek apie save. Mūsų reabilitacijos centrui yra kažkur 5 metai. Aš jau dirbu su narkomanais apie 11 metų. Dar nebuvo reabilitacijos centro, aš kalbėdavau su jais, juos maitindavau, susitikinėdavau, jos kaip tas pats dar neturėjau reabilitacijos centro, aš juos nukreipinėdavau į reabilitacijos centrus ir žodžiu, bendraudavau su jais, pirkdavau jiems valgyti ir juos palaikydavau morališkai, motyvuodavau juos pradėti sveikimo kelią. Aš pats buvau priklausomas 8 metus nuo heroino, nuo narkotikų ir atsitiko taip, kad tas toks mano gyvenimas buvo sunkus, nes negalėjau niekaip įsikapstyti iš narkotikų, bet įtikėjau į Dievą, jis mane išlaisvino ir atsirado pas mane noras padėti tokiam pat kenčiantiem. Taip pat įkūriau su žmona reabilitacijos centrą. Šiuo metu dabar pas mus yra 3 reabilitacijos centrai. Pas mus yra 35 žmonės, kurie atlieka reabilitaciją. Per šitos 5 metus kažkur virš 30 žmonių jau gyvena blaivų gyvenimą. Jie kūrė šeimas, jie susirado darbus mėgstamus, jie užbaigė mokyklas, kažkas stoja, mokosi universitete. Ir tokiu būdu mes jiems padedam integruotis į visuomenę ir jie gyvena normalų, blaivų, pilnavertį gyvenimą. Aišku, norėtųsi didesnių rezultatų, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad nors vienas žmogus, nors viena išgelbėta siela, tai yra didžiausias pasiekimas. Ir mūsų veikla tikrai auga, aš matau rezultatus ir mes čia planuojame dar vieną filialą Vilniuje atidaryti, nes žmonių poreikis didelis, žmonės kreipiasi ir stengsimės padėti jiems.
Paklaustas, kodėl su švietėjiška akcija atvyko būtent į mūsų miestą, reabilitacijos centro vadovas atvirai pasakė, jog niekam nepaslaptis, kad Visaginas vienas didžiausių narkomanijos centrų Lietuvoje. Deja, tokia šiurpi tiesa. Mes atvykome į šitą miestą, todėl kad kažkaip mes susibendravom su Visagino probacijos skyriumi. Tai kažkaip nutariau atvažiuoti čionais labiau ne kažkokios naudos norint, o labiau, kad aš noriu šviesti visą tai. Aš noriu kalbėti ne tik tai šitame mieste, noriu kalbėti ir kitose miestuose. Ir tikrai mes važinėsim po visą Lietuvą, kalbėsim, mano tikslas važinėti po mokyklas, šviesti, kalbėti žmonėms apie tas narkotikų pasiekmes. Ir tokiu būdu aš manau, kad mes galėsime išgelbėti ir sustabdyti šitą problemą, nors kelių jaunuolių gyvenimas. Ir tai yra jau pergalė, aš skaitau. Tądien švietėjiškos misijos dalyviai apsilankė Atgimimo gimnazijoje bei profesinio mokymo centre. Mirties kostiumais persirengę storų grimo sluoksnių pridengę savo veidus vaikinai ir merginos prieš susirinkusius salėje atliko gyvenimo išpažintis. Salė nuščiuvo. Istorijos labai panašios viena į kitą. Pradėta nuo cigaretės, toliau tabletės, alkoholis, žolė, heroinas. Tada vagystės, plėšimai, sunkesni nusikaltimai, kalėjimas, ligos, žaizdos. Po to gatvė, landynės, vienatvė. Aš negyvenau, aš neturiu prisiminimų, prisipažįsta 38 metų moteris, kuri vartojo narkotikus 20 metų. Mirties tikslas paimti tavo sielą, tu turi rinktis, tvirtina 40-metis vyriškis. Kūnas, sielos būstas, nepradėkite, maldauja 14 metų narkotikus vartojusi mergina. Jie visi, stovintys scenoje, liudijo savo gyvenimo kelio nebūtin beprasmybę ir prašė čia esančio jaunimo, nekartokit mūsų klaidų. Norisi tikėti, kad šiems žmonėms pasisekė, kad reabilitacijos centras Naujas gyvenimas vadovaujamas Marijaus Balčiūno yra jų bilietas į normalų gyvenimą. Labai to norisi palinkėti. Tęsiame žinias. Šventų kalėdų išvakarėse visi vaikučiai laukia stebuklų. Deja, netgi tokiu metu ne kiekviena šeima gali nudžiuginti savo atžalas. Kad kalėdų šventės kiekvienam vaikui būtų šviesios ir džiugios, Visagino Švento Panteleimono cerkvės šeimos klubas pareiškė iniciatyvą organizuoti labdaros akciją Kalėdų pasaka. Prie akcijos prisijungė ir sekmadieninės mokyklėlės, kuriai vadovauja pedagogė Tamara Korikova mokiniai. Jie taip pat ruošiasi dalyvauti koncerte, repetuoja kiekvieną sekmadienį. Tokiomis dienomis cerkvės bibliotekoje pasidaro ankšta. Mes seniai ruošiamės akcijai. Mes norime, kad kiekvienas vaikas gautų dovaną. Kad Kalėdų senelis atneštų dovanų ir per Kalėdas, ir per naujuosius metus. Mes tikime, jog mūsų mieste žmonės geri ir jautrūs. Mes labai stengiamės ir manome, kad mums viskas pavyks. Ir Kalėdų senelis ateis į visus namus, kur yra laukiamas. Rengtis akcijai buvo pradėta dar lapkritį. Vaikai mokosi eilėraščių ir dainų. Su įdomumu karpo ir klijuoja snaiges. Piešia kalėdinius angelus. Jie dovanos juos akcijos dalyviams. Taip pat vaikai nori padėkoti kiekvienam prisidėsiančiam prie bendro reikalo. Ir nesvarbu, kad vaikų rankytės dar ne visai tvirtai laiko žirkles ir klijų lašas nutyška pro šalį, o snaigėms toli iki idealo, tačiau nuoširdumas ir siekis daryti gerus darbus be abejo padarys šį pasaulį geresniu. Mūsų miesto žmonės visada pasižymėjo geranoriškumu. Akcijos organizatoriai įsitikinę, kad tai bus ir šįsyk. O baigsis akcija labdaros Kalėdų eglute vaikams iš sunkiai gyvenančių šeimų, o taip pat vaikams su negale. Joje dalyvaus Kalėdų senelis su dovanomis. Šis renginys organizuojamas drauge su kūrybos namais. Organizatoriai kviečia visus neabejingus žmonės dalyvauti labdaros akcijoje. Jos metu vyks koncertas, kuriame dalyvaus ir vaikai, ir suaugusieji. Beje, dovanas galima atnešti ir į cerkvės krautuvėlę. Akcija vyksta su tėvo Josifo palaiminimu.
O šeštadienį gruodžio 17-ąją Santarvės aikštėje visi kviečiami į akciją Nenustok tikėti stebuklais. Mėly visaginiečiai, mes visų jūsų laukiame gruodžio 17 dieną nuo 16 iki 18 valandos Santarvės aikštėje, kur vyks mūsų labdaros smūgė Nenustok tikėti stebuklais. Miesto savanoriai organizuoja su tuo tikslu, kad pradžiuginti miesto gyventojas. Mes parengėme jums nuostabią programą, kurios metu jūs galėsite dalyvauti konkursuose, nupirkti mūsų mūgėje skanius pagamintus sausainius, stebėti pasirodymus ir žinoma, linksmai praleisti laiką. Ateikite visi, nes mes jūsų laukime. Nenustok tikėti stebuklais. Apie orus. Ketvirtadienį numatoma iki 5 laipsnių šalčio, penktadienį apie 0 nedideli krituliai. Sėkmės jums, sveikatos ir viso paties geriausio. Pasimatysime rytoj. Что за Новый год без хлопушек и фейерверков? Единственный специализированный магазин «Банга» предлагает различную пиротехнику и фейерверки со скидкой 20%. Здесь же найдете различные рыболовные и охотничьи принадлежности и экипировку. Очень кстати будут подарочные чеки и сувениры. Любителям острых ощущений предоставляем возможность пострелять из боевого оружия и пистолетов. Здравствуйте. Информационный выпуск среды 14 декабря. Висагинас посетили представители Центра реабилитации «Новая жизнь». Наркотики – настоящий бич человечества 20 века. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, необходимо как можно больше и откровеннее говорить о ней. Вести просветительскую деятельность с общественностью, а особенно с молодежью. Именно с такой целью наш город посетили представители одного из реабилитационных центров, в котором лечение проходят зависимые от наркотиков и алкоголя люди. Наши ребята будут переодеты смертями, и они будут с косами, и будем говорить, что эта смерть, она символизирует наркотик, который ходит за каждым человеком, который употребляет наркотики. Эта смерть раньше или позже, она все равно заберет ихнюю жизнь. И я думаю, что вот эта вот акция театральная, она просто внесет шок в некоторым этим людям, этому молодежи. Они точно, я думаю, будут размышлять сегодня. Я верю, потому что мы ездили не в одной школе, и дети просто были в шоке. Когда так человек приходит, говорит, и, ну, они так, слушай, это, представьте, смерть с косами, 10 смертей пришли за тобой. И я верю, что мы вдохновим кого-то, может, как-то тут остановим от этого хотения попробовать вот этой травы, которая они думают, что она ничего плохого не сделает, а все начинается то с травы. Они будут свидетельствовать, ребята, свою жизнь, как они начинали, с чего начинали, что ни один из них не думал, что они станут наркоманами. Это вот травка, вот эти вот экстази, клубный наркотик, амфетамин, и который везде в ночных клубах, они не умеют, и они веселиться так без этого, потому что такая эйфория, так им хорошо. Кажется, ничего страшного, они употребили этот наркотик, а завтра ничего не случилось. Но мы будем говорить, что завтра может ничего не случиться, но ты раньше или позже захочешь еще каких-то других наркотиков, и в конце концов ты будешь уже героин употреблять, ширяться, и то есть твоя жизнь разрушится. Будем говорить о новом наркотике Актифет, который сейчас приходит в маленьких городах. Это очень страшный наркотик. Его можно самому сделать, купить. Он делается с лекарств от простуды. Актифет называется. Его можно купить в любой аптеке без рецепта. И они там делают этот наркотик, впускают себе в вену, и очень страшные последствия. Эти люди, которые употребляют этот Актифет, они 3 месяца, через полгода, через год они становятся как роботы, они парализуют их, они не могут говорить, они очень тяжело говорят,
у них разум, мозг работает как здорового человека, но тело, оно сковывается, он как робот. Он идет и не может остановиться. Вот такие последствия. И самое страшное, что многие из них уже не восстанавливаются. Я знаю одного парня, который уже 20 лет не употребляет этого наркотика. От актифеда он даже не восстановился. Он чуть говорит, и он такой вот, у него вот тело вот такое, как робот, он становится. Так вот, будем говорить о всех наркотиках, как будут ребята свидетельствовать свою личную жизнь, как они начали и какие последствия пришли в их жизнь. Мы попросили Мариуса рассказать о центре, о его деятельности и немного о себе самом. Я уже с наркоманами работаю уже 11 лет. Но центр у меня 5 лет только, как я начал свою деятельность. И я все время, когда я сам был зависимый от наркотиков, 8 лет употреблял наркотики, и моя жизнь изменилась, я уверовал в Бога, Он меня освободил, и у меня появилось желание помогать таким же самым людям, которые есть в зависимости. И я открыл реабилитационный центр, и мы с женой начали эту деятельность, он работает уже 5 лет, и у нас много людей прошло, кто-то отпал, кто-то не закончил, но на этот момент мы считали больше 30 людей, они живут трезвую жизнь, которые прошли реабилитацию, которые, некоторые, может, там кто-то не дошел там до конца, но они прошли реабилитацию, и, то есть они живут трезвый образ жизни, они учатся в школах, и они заканчивают университеты, работают работу, которую они любят, и они освободились от этой зависимости. И, конечно, хотелось бы больше людей видеть, которые живут трезвую жизнь, но я думаю, что все равно это очень большой, что это очень хорошо, что столько людей мы могли помочь, которые живут трезвую жизнь. На вопрос, почему с такой акцией представители Центра реабилитации посетили именно наш город, руководитель Центра откровенно сказал, что ни для кого не секрет, что Висагинас считается одним из крупнейших центров наркомании в Литве. Цель нашего приезда в Висагинас – просвещать молодежь о проблеме наркотиков, о том, какие последствия наркотиков, что случится с теми людьми, которым очень хочется попробовать наркотик, потому что модно, не хотят они выглядеть другие, они как с друзьями вместе, не хотят выделиться, как белая ворона, они с ними вместе пробуют этот наркотик, и они попадают в эту сеть, с которой не может выкарабкаться, они теряют здоровье, семью, и их жизнь разрушается. Поэтому наша цель – ездить в Висагинас по всей Литве, по всем городам и просвещать эту молодежь, и говорить о этой проблеме. Почему приехали в Висагинас? Мы как-то разговорились с пробацией, и потому что есть ребята, которые с этого города у нас проходят реабилитацию, и как-то захотелось приехать сюда, потому что я знаю, что Висагинас по статистике это самый много наркоманов в этом маленьком городке процентально. И я знаю, что здесь столько много наркоманов. И я верю, что наш приезд может кого-то вдохновить, может кто-то услышит и начнет реабилитацию свою. Или я верю, что мы, может, остановим молодежь от вот этого хотения попробовать этого наркотика. Во время посещения нашего города участники акции побывали в гимназии Атгимима и в Центре профессионального обучения технологиям и предпринимательству. Облаченные в мрачные костюмы смертей, прикрыв лицо толстым слоем грима, молодые мужчины и женщины откровенно рассказывали о себе собравшейся в зале молодежи. Зал замер от напряжения. Все истории похожи одна на другую. Сначала сигареты, потом таблетки, алкоголь, травка, героин. И, как следствие, кражи, бродяжничество, подвалы, одиночество. «Я не жила, мне нечего вспомнить», признается 38-летняя женщина, которая принимала наркотики в течение 20 лет.
У каждого из вас всегда есть выбор – идти по дороге смерти и лишиться души, или выбрать жизнь, говорит 40-летний мужчина. Тело – это храм души, не начинайте, умоляет молодая женщина, у которой за плечами 14 лет плена наркомании. Все стоящие на сцене бывшие наркоманы исповедали своей жизни лишь с одной целью – показать, что этот путь ведет в бездну. Все эти люди в настоящее время проходят реабилитацию в центре «Новая жизнь». Очень хочется пожелать им, чтобы по окончании лечения они смогли начать действительно новую жизнь и говорить всем: не пробуйте этот яд под названием наркотики.